با تمنای صحتمندی شما نشینای برنامه خبری را از سوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 23 مارت است و نخست سرخط موضوع برنامه. در حالی که ماجرای هوایی میانی تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد، دوشنبه و تاشکند برای رفتوامدی منظم اتوبوس‌ها موافقت کردند. پناهجوی افغان برای تجاوز و کشتار یک دانشجو در آلمان به حبس ابد محکوم گشت. و دندان‌های دینازاور را شکستند یا در چین فراموش شده است؟ مسئولین باغ نفت‌تأسیس دنیای افسانه دوشنبه در این باره چی میگویند؟ آوردن وقتی وای با همون شکستگی بود. این خدا این کی میشکرد اینجا؟ هیچ که حق نداره درست شکنی نمیشه. خودش شکستگی بودم که. و شروع میکنیم از آن که فعالان گروه 24 میگویند عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه به تاجیکستان استرداد نمیشوند. در این باره روز 23 مارت به رادیو آزادی سید علی اشورف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشورف گفت بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمونند. مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را میسنجند. این دو نفر 19 مارت در استانبول بازداشت شدند. بحثی ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия то рафт ба лаҳни тунди зарбулаҷал мепечад. нахуст тарафҳо баъси чораҳои ҷавобӣ масири парвозҳои ҳамдигарро тӯлонӣ карданд. ҳамакнун Русия бо манъи парвози ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон таҳдид мекунад. моҷаро аз рӯзи 12 март ва замоне оғоз шуд ки Тоҷикистон ба ширкати русии уральскии авиалинии иҷозати парвоз дар масири нави Перм душанберо надод. дар пай Русия Тоҷикистонро ба нақси муқаррароти созишнома айбдор намуда, вазорати нақлиёти ин кишвар барои баррасии масъалаҳои пешомада мақомоти тоҷикро рӯзҳои 22 ва 23 март барои музокирот ба Москав даъват карданд. ҷониби Тоҷикистон ба ин музокирот нарафт. Нет, по состоянию на данный момент هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم. وزارت نقلیات روسیه میگوید در صورت اجازت ندادن پروازهای اورالسکی авиалинии از چراهای همسانی جوابی کار میگیرد. مسئولان آژانس نفت‌تأسیس авиация گراژدانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد بجز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. در حالی که سرنوشت پروازهای هوایی میانی تاجیکستان و روسیه هنوز روشن نیست، تاشکند و دوشنبه به همین زودی‌ها حرکت منظم اتوبوس‌ها را به کشورهای همدیگر به راه می‌مانند. این اتوبوس‌ها از دوشنبه به دهنه و ترمیزی ولایت سرخندریا، از شهر پنجکند به سمرقند و از شهر خوجند به تاشکند و فرغانه روا خواهند کرد. عبدالله شرف موضوع را ادامه می‌دهد. شرکت ایژن اکسپرس از 1 اپریل سال روان مسافرکشانی را به 6 شهر ازبکستان آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس‌های شرکت به چند شهر کشور همسایه سفر کنند. ایژن اکسپرس یکی از شرکت‌های سیاحی با توسعه امکانات‌های سیر و سیاحت به کشور همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولان میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به تاشکند سفر انجام میدهد و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانیت‌های کار و هم حرکت اتوبوس‌های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد از آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارت ازبکستان و 19 مارت تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. همکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه‌های خارجی خود می توانند در فرصت 3 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند. در سالهای حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان روابط ساکنان میان تاجیکستان و ازبکستان به قدری قابل ملاحظه محدود شده بود. رو می‌ریم به موضوع جهانی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی گذشته اعلام کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. بولتون در این مقام هربرت مکماستر را عوض نمود. مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شد. دونالد ترامپ در توییتر خود از فعالیت‌های مکماستر سپاسگزاری کردن نوشت که از روز 9 اپریل جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. این مقام سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش مؤثر دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش خردی در سازمان ملل متحد سفیر آمریکا بود.
дар идомаи мавзӯи амрико қабули паноҳандагон ба ин кишвар як масъалаи доғ аст, аммо баҳсҳо сари он монеъи талоши амрикоиҳое ки мехоҳанд ба муҳоҷирон кӯмак кунанд кам нашудааст. хабарнигори садои амрико ба маҳаллаи мериленд рафт ки онҷо паноҳандагони собиқ ба муҳоҷирони навомада кӯмак мерасонанд. سحر 11 ساله و خواهرانش خانه را برای یک عائله مهاجر از افیوپیا آماده می‌کنند. برای کمک آمدم. خرسندم. سحر نیز پناهجو است. با اهل عائله چند ماه پیش از افغانستان آمدند و در این محله زندگی می‌کنند. وقتی آمدند خانه مجهز گرفتند. اکنون می‌خواهند نیکی را به دیگران برگردانند. وقت اینجا آمدم گیج بودم. حالا احساس خوب دارم چون همین گونه وضع مشکلی را دیدم. کمک به پناهجویان را سازمان غیر حکومتی کایند ورکس به راه مانده است. ما از سازمان‌های تقسیم مهاجران درباره عائله‌هایی که می‌آیند اطلاع می‌گیریم. بعد به اعضای خود می‌گوییم که ما برای یک خانه این اشیا را لازم داریم. کایند ورکس تا کنون 17 خانه را برای پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای افریقایی آماده کرده است. ما از امریکایی هایی که از آمدن پناهجویان خبر دارند محبت و همکاری زیاد احساس میکنیم. آنها میخواهند پناهجویان احساس بیگانگی نکنند و این معنی عمیق دارد. این خانه آماده قبول ساکنان نوی خود است که تا چند روز دیگر می آیند و زندگی نوی را آغاز می کنند. масъалаи қабули муҳоҷирон на танҳо дар амрико балки дар баъзе кишварҳои аврупо ҳам баҳсбарангез шудааст, зеро гоҳи ин муҳоҷирон ҷиноят содир карда боиси нороҳатӣ ва хашми шаҳрвандони ин давлатҳо мешаванд. ҳамин гуна имрӯз додгоҳи олмон ҳукми паноҳҷӯи афғонеро ки 2 соли пеш дар ин кишвар духтари донишҷӯро таҷовуз карда ва кушта буд эълон намуд. ин ҳодиса соли 2016 ҷомеаи олмонро такон дода ва боиси эътирозҳо дар нисбати сиёсати муҳоҷирпазирии Ангела Меркел шуд. хиромон бақозода бо ҷузъиёти бештар. додгоҳи олмон рӯзи 22 март як паноҳҷӯро ки гуфта мешавад аз афғонистон аст барои таҷовуз ва куштори як зан абадан зиндонӣ кард. ҳусейн ховарӣ ки соли 2015 ба ягон санад вориди олмон шуд эътироф кард ки моҳи октябри соли 2016 ба духтари 19-сола Мария Ладенбургер дар шаҳри ҷанубу ғарби Фрайбург ҳамла кард. додситон гуфт ки ховарӣ духтарро аз дучарха тела дод, баъд ӯро газид, роҳи нафасашро баст ва сипас таҷовуз кард. ҳамлагар ӯро дар ҳоле канори дарьё гузошт ки ҳанӯз зинда буд ва баъдан ғарқ шуд. ховарӣ баъди 7 ҳафтаи ҷустуҷӯи ҷиноӣ боздошт шуд. ин мард дар гузашта барои талоши куштор дар Юнон 10 сол ҳукми зиндон гирифтааст, аммо бинобар пур будани маҳбасҳо ӯро соли 2015 озод карданд. мақомоти олмон натавонистанд сину сол ва шаҳрванди кадом давлат будани ховариро тасдиқ кунанд. ӯ дар оғоз худро наврас муаррифӣ кард, аммо мутахассисон баъди санҷиши дандонпизишкӣ ва рентген ба хулосае омаданд ки ҳусейн ховарӣ метавонад аз 22 то 29 сол дошта бошад. تا زمانی که مجرم برای جامعه خطرناک است، یعنی تا زمانی از بین بردن تهدید، او در زندان خواهد بود. این قضیه نمایش‌های اعتراضی را علیه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برپا کرد. بر پایه قانون‌های آلمان حکم زندان ابد 15 سال زندانی به امکانیتی بازنگری پرونده را در نظر می‌گیرد و زندانی بعد آزاد شدن تحت نظارت امنیتی قرار نمی‌گیرد. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. либосҳои версачи ва шанел ки аз сӯи дузандагони қирғизистонӣ омода мешаванд то рафт дар бозорҳои кишварҳои собиқ шӯравӣ бештар мегарданд. шояд кам касоне медонанд ки барчаспу тамғаҳои тақаллубии ин брендҳои маъруфи ҷаҳонӣ дар маркази шаҳри бишкек фурӯхта ва худи либосҳо дар таххонаҳои оддӣ омода мегарданд. дар гузориши навбатӣ бо тафсил дар ин бора нақл мешавад. мадина як бозори маъмулии осиёи миёнагист. дар баробари хӯроквориву дигар молҳои чинӣ
дар ин ҷо тамоми васоили дӯзандагиро мешавад пайдо кард. муштариён ба ин ҷо аз саросари кишвар меоянд. яклухтфурӯшҳо онҳое ки ба тиҷорати васоили дӯзандагӣ машғуланд ба таҳхонаҳои бозор мефароянд. дар ин ҷо аксу наворбардорӣ қатъиян манъ аст, зеро дар дӯконҳои он барчаспҳои қалбакии брендҳои маъруфи либосфурӯшии дунё мисли Dolce & Gabbana, Versace, Chanel ва дигарҳо бо нархҳои арзон пешниҳод мешаванд. арзиши ин мол барои аврупоиҳо хеле шубҳаовар аст. куртаҳои ба ном ширкатҳои брендиро низ метавон бо тамғаҳои маъруфи тақаллубӣ дар ҳамин таҳхона фармоиш дод. гоҳо фармоишҳои хурдро заноне таҳия мекунанд ки дар хона медӯзанд, аммо либосҳои дар корхонаҳои саноатӣ таҳияшударо на дар таҳхонаҳои бузург, балки дар корхонаҳои калон омода мекунанд. мо асосан куртаҳоеро медӯзем ки андозаи 50-60 доранд. маъмулан мо тамғаи made in Киргизистанро мечаспонем, вале гоҳо мешавад ки ба мо тамғаҳои маъруфи Gucci, Dolce & Gabbana ва Chanelро меоранд. мо намедонем ин либосҳоро ба куҷо мебаранд. инро фармоишгарон медонанд. 5-6 соли пеш мо ба либосҳо фақат тамғаҳои хориҷӣ мечаспондем. ҳоло бошад аксари тамғаҳо моли ватанӣ. онҳое ки солҳои тӯлонӣ бо тиҷорати либос сару кор доранд мегӯянд ин гуна молҳо ба Русия ва Қазоқистон содир мешаванд. ин қочоқ аст, вале бо ин вуҷуд дар бозор талабот дорад. одамон талош мекунанд ки барои нонашон пул ёбанд. ман фикр мекунам ширкатҳо чандон зиён намебинанд. ин бозор дар асоси талаботи фармоишгарон ба вуҷуд омадааст. дар асл дар Русия тамоюли пӯшидани нусхаи либосҳои ширкатҳои брендӣ мавҷуд аст. дар Чину Туркия низ чунин аст. соли гузашта чандин бренди маъруфи ҷаҳонӣ ба гумруки Қирғизистон муроҷиат карда дархост намуданд то аз содироти либосе ки тамғаҳои тақаллубӣ доранд пешгирӣ шавад. баъзе аз ширкатҳои номдор шояд тасаввур намекунанд ки молҳо бо тамғаи онҳо дар минтақаҳои оддии канораи Қирғизистон омода мешаванд. бармегардем ба Тоҷикистон. динозаври дандон рехта ва ё шояд дандон шикаста дар боғи тосатасиси дунёи Афсонаи душанбе мояи ҳазлу шӯхии корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шудааст. баъзе ҳатто навиштанд ки чун динозавр кӯдак аст, дандонҳои ширии он рехтаву ба зудӣ бояд дандонҳои курсиаш сабз шавад. шодмони ятим ба тамошои ин динозаври акнун маъруф рафт. дандонҳои шикастаи ин динозавр дар боғи нави пойтахт баҳси зиёдеро миёни сокинон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт. гурӯҳи рафтори мардумро дар рӯзи ид танқид мекунанд, гурӯҳи дигар масъулонро ки динозаври пастсифат сохтаанд. масъулони боғ мегӯянд динозаврро бедандон оварда буданд. не вақте ки мо он айчи овардем, вақти чи мегӯям транспортировка овардан вақти вай ба ҳамун шикастагӣ буд. ин худа ин ки мешкард инҷа ҳеҷ ка ҳақ надорад дароз шикани намисол худаш шикастагӣ будам хе вай мо роӣ мекунам ҳамун ҷое ки ҳамун компания ки мо ба даст чикадагӣ вай кас роӣ мекунам вай худашон ба гардан гирифта. зоҳиран мардуми зиёд дар рӯзҳои ид мақомотро ғофилгир кардааст. ин наворҳои рӯзи аввали фаъолияти боғ аст. издиҳоми зиёд барои воридшавӣ ба дунёи афсона. боғ ғунҷоиши 500 нафарро дорад. аввали рӯз камтар мушкил буду, баъд мо ҳал кардем мушкиломона. динозавр ин чун як вайда чизи нав буд, барои мардум мехост ки ҳама бинад, ҳама як вай шуданд, барои ҳамин камтар мушкил буд. лекин не ҳозир на мо одамон ман омада хушуб рафта омадаи судистан. динозаврҳои сунъӣ ҷузъе аз навгониҳои боғи навтаъсиси дунёи афсона аст ки 3 рӯз пеш барои сокинон боз шуд. маҷмӯаи фароғатии дунёи афсона дар майдони 2.5 гектар бунёд шудааст. дар рӯзҳои ид то 25 март вуруд ба ин ҷо ройгон аст, баъдан пулакӣ мешавад. шодмон ятим, зарангези наврӯзшоҳ, озодӣ, душанбе. шояд ба хотири он ки дар ин як ҳафта тамошои боғи дунёи афсона ройгон буд, теъдоди зиёди сокинони кишвар мехостанд аз ин имконият истифода баранд. дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. худо нигаҳдори ҳар яке шумо бошад.